Mubunge wa Antwaka kaunti ya Meru Elizabeth Karambu na riongerete muci wa mututigi Daniel Sniper baria bete muntumbuka wa Sniper kanya kawira ubishini ya wenteresha maili 3 kaile mia ariugano madite na mbere kuromera na ukubiki otogia Sniper kiuga siezwa ukaria wandani Professor Kindiki na nekiria nite wirane wa onto kwithirwa okirumirwa na maria monde makugwetithaniwa na kuragwa kwa nchamba ino matithirwa makeba musumano wa watho. Marion Karugi atwire nkuruki imwe kwa imwe ni bakinyite kinyi kabuitu kwa bamututigi Bernard Sniper tibange ni mubunge wa ikuru wa kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na ubisi yawe awati wen ni MC wa wondieje Gembe East Titus Murithi Mutiria kuliungira familia Sniper. Sniper wetu walipotea tarehe 2 akapatikana tarehe 10 akiwa ametupwa huko maji Mutonga. Mama Safi na ibetio kiriro kianja ya Sniper na ya Mutongeria airitaniria kwa mwekuru wa Sniper irini ngoyo obisi na yawe ya mairi 3 nikenda ateithia kurera family yawe. Ruare ambigirwe no monka nkinya muciyo ntu ndira na wendo bwingi muno kwija kuona mamio ndan mamio Sniper ntu nde muciari mbijururu kwa mwana okuweta inya tutiga bwagare mwana areta mbere muciari ende atuge nonto igwa karekire atucokeria mwathani nkatho nonto tuga tumucokeria nkatho kagita konde onge ndakara nthi ndathuganiria mwana okwa Irene ndachuria ni ate akarakari nonto inkuona imwari umunini muno na twana tunini na nyaubu kuona au tweja au botetera mirago tekyo gikuma kwa these days na ndaigwa keba sana na ndemwe korwo na ndemo ciari ndewa no monka ndikinyithia ya uruare nkumurete tu twinto tukai bena mami twakuruga in the meantime bagitukira ndirona kyo kya muhimu kubuithia ontu bura buka sustainable bura watuma ndake gwitwa ngabana ya Sniper uria kathoma na karika gagwita Chantal bukona ikarika nini na kena a long way to go kwa we don't decide ora ukari neja rute ngwe obisi kwao mairi 3 kenda ona mapato inya to imucokagia inya cukuru kenda inyate aitethia na inyatethia aciari bake babe na muci kankenda kura Mama Safi ni boya iskole tise Mutongeria na muciari ya uma ono tombagwa no mama uma orokaretie Meru na betu bonto no tukuma kuntu kumero kontinene sana lakini kuona ene initiative yako ya kuna kaibo bruna kuthithimo kona ibo program yo very tight ni thithiare kiao ria mukirini family je na kuona ni okenero ntobo kura mami oko iboya koya no ntobo rikana actually appreciate nyama ntanya kethiare yo kira kana kwina mtu yahoni eko na you gratitude may God bless you abundantly untinyo twikana nyan okuiba that pain actually you ntobo bomo mno at my age with a widow inkuba nkoro kwa ya ni sana ni utethi bura mama county atutethia nabuo bwa kwa Irene ngwe on behalf of family yetu tutethuka antu anene nondu turari na murio yora tuinyite na tutira iciura murio uyu yumba kutuinyuka lakini muraiko tumwa ande mwete muraika nontu monte ya yaremete antu baingi nya banene lakini Mama Safi otutethia na au atutethia atethia family yonde nontu murio uyu urari kwi batwe lakini thai ututhukira ana baraba Sniper bagathoma boya na inya family weka aria boya bakiarire kioto ke Sniper MC Murithi na Mama Safi bariwa waziri wa ukaria Kithure Kindiki na bekirite wirane botira mututi Sniper akona kioto bara confirm that Sniper atathikwa na Sniper yetu mugirete katumugirete tukenda kwa no show off inkwete mheshimiwa Kailemia batongereti na mbunge rere yuru na senate ndebe report ogulukira mheshimiwa Kailemia na mheshimiwa Kadhuri kwena statement yetetwe emenya ina manto Sniper yakinyete so far kuma ofisi na CS Kindiki kwa ndamwe Sniper etiomba kuro wo theri na itwa promisewe ECS nontu itwetete omwona to muria ni atamantu jandire na tutethika nontu kwemba kwithira kwina evidence fulani kwendeka kyo turugire namba yari yange ou
na inkuona bami bamenyaranirite najo nuntu bwainye mwathani kwou justice ya Sniper must be served. Woi, 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 ilikuwa kilio kaunti Meru. Nikiripotera Weru TV kuuma Kabuitu Igembe Central, Bitawa Marion Karugi wa Kenywa.